Draga braćo i sestre, Hristos Voskrese i srećna vam sloboda. Posljednji put ovdje smo bili na jednom političkom događaju na konvenciji naše stranke, ali sve konvencije naše stranke pratile su gusle i drugi kulturni događaji. Kultura je bila ono naše utočište i pribježište u kome smo sačuvali svoju narodnost i svoje postojanje tokom 500 godina robovanja. Kultura je, posebno ova narodna, guslarska, također bila naše utočište tokom posljednjih 50 godina i sada zajedno sa tom kulturom izlazimo iz bjegova na svjetlo dana među srećne evropske narode. Niko ne zna, niko ne može da objasni zašto je ovo što ćemo večeras slušati bilo opasno po narode i po države. Želim vam da nikad više sa svojom kulturom ne sklanjamo se sa svjetla, da ne bježimo u stihove, nego da sa svojim stihovima živimo u srećnoj zemlji sa drugim srećnim narodima. Hvala vam i srećno. Otvara ga
Karađorđe na čelo, a za njim sve vojvode. A za njim sve vojvode. Stupaju Beograde, a za njim sve vojvode. Stupaju Beograde. Sve su naše junačke pjesme o Kosovu. One predkosovske Kosovo slute, one poslije Kosovo pamte, kao usudno mjesto odakle se iz moći i sjaja Nemanjićkog padalo u tamu ropstva. Guslarska je pjesma Kosovsku bitku bila 5 vijekova, a možda i čitavih 6. Guslarev san o slobodi i jeste ono nebesko carstvo. Ono nije na nebu, već u poeziji.